TV na ase no na efrɛ me na be gya yaresa na oba ha no a wonu ho da bia dada obi oba ha bia so enya yaresa enti wo entena ho se o ma fa o yale ye na memfa maduru typhoid pressure hepatitis B ulcer hernia memo aduru abanu mu a ebenane fibroid memo aduru abanu mu a eno so benane stroke memo aduru ebekọ me say de wani na ye bia ne de yade bi ha obia na me de osoro nyankopon bo no soro ba na asase e di hira ho o ba bia o hwe me bia no obuma nkoma nyankopon enhira ho ene eye juwada se me ka kire so pium agisa juwada on se me pio ase Ewiase Nna Ho Kwa dwumadi na eduru so KUMAWOOD TV da hye nso se dwumadi we ye hwe no ye YouTube esubonti TV sa so benye KUMAWOOD TV ewo ye Facebook ne so KUMAWOOD TV nso obenya ye YouTube ne so na de bia me ka kire o twere ma yete asese o se me nso anka ye obo ade so ni ncha ye nya nani munyam bia anka ye ho nanso e kame ye se ewiase eti we enipa dasani esre ede nani munyam ekomo ohene na ohene enso de nani munyam ma nipa dasani ba krope mibusawo on se ewiase obo ade oduma nkoma obo no soro na asase no ye nyina ka se kukubutu nanim ne ka animunyam no hye no nanso enipa dasani aina ma ade ba ko penti yemi yen ye de animunyam ehye eye oduma nkoma na bode ba ko pe yen ye kosere animunyam firi eye ohene ho na ohene so akọ ade nikotodwe abu na wasere animunyam bi afiri eye edipa dasani ho bibusa se we kire me se senyankropon ka kire ye se emiye nsumu bi anka ye ho a ene edipa dasani asumu bi ka ye ho ye na me ka kire se Ewiase Nna Ho Kwa endika me wate na sukete oyipebre kofies bonten me mfa sa nim de we e ma okeke na wo so fa e ka kotodwo mu on fa kikire na sebi e fa bobra na benyini se tope edition so say dwumadi wonti ase a emre no so a from 0244 840108 and answer 0205 500215 and the great bishop the D4 the omnipotent akwa ne nana the doba eye adom obeka me say ofiase ye bobo wura wo susum sam de hinta abrabom de hinta wo eye esum kwan ya faso nipa de se ne buyen o asori mu no papa yi wo se wo no oba abonten sunsun semu obekira kwan ya faso bedi yi sanso de asofo ni buyen wa setene mu no obekira kwan obefiri sa wo ha mu ni mu no de bia meka kira me si yano wi emframa de di mekodi nchini eno ani yi twetwene o yano wi eno ani yi twetwene eno ntino so ha kofi eso bonto oyi pebre aha me no oso kofi de hinte wa setene mu nyina no obede na di ama mene mahwefo anzo so ache na yeso de abo yekotodwom ne nyina abeso topi ntika me ho na bo obi amane se kofies bonten esukuto yipre one ne dom ene abofo honhom bebrebe ye nyina ya tena se ebedi ama yen ene ye ho na yeso enyini abeso topi enti men se bre beko D4 adom eho ne ene na di nkomo de angel adom papa wakwa bajo sebuno biya bokoria se de twedi ampoaye wonye ya bro wayi se kutajene ye ho de sa nyagro enti na se nia wuye bia no empanifo ede ehwoto ese obu koto kwase na nyame hwoto psia koto to amaniem koto nso nya aboa ye we ne nam dabi asasu we so koto tetempanimfo ankasa nim se aboa koto enwene nam but se ye we koto nam de o se itimi wi nipa nam ba koto ne boodi o koto nya aboa ye we ne nam uyi nwa efiri wa koto ne boodi o ne boede but ye enwene nam onim se de aboa koto ya akwankere ma wo bia ne ho kire ne wiase ohunu ye die da ye de koto ya akwankere ma sa yes obia yare de na to form mfie bebre ye de koto na ya akwankere ma no na ansa na yenko go mpaimra ye ba aha all right tete do man kuma don bere ma ba se ya dom ehuna bobi me huna nyankwa tete twetwe nkusenku nyankopon ayi biafo wa dom no homo bro de adom ye ne ena no kan sem we na abem ne nkom sha wo she tete na bem se ebere bi bedu
ama manu asem abepie ewo KUMAWOOD TV de o kan na be mu ne me ne wo de hye wako a wade nyina subonten na hye be twetwe nkomo odoma nkoma brɛ mu be fa ye nkomo ye kasa nyina adomo fa hwe aso mere na se mo ani onyam na adi na ye kwa apu ya to ya na afo ne etifia ya bodi di nhyirane ni mo nyama ma ya kasa twetwe nkusanku nyankopon ba ntwene bo no aye be de wase ama o wisu awadi nkunim adom ne homobro nti amen yesi atepe adebe abube ede atepe ezra mantemo news yesi panyi dware ya na de Ewiase na ebomu no ma me kwanam so mo me de akwanya ho obuma kuma nyankoropon ono bo soro bo asase di ma yesi nipa da sane entena senke ni yeni ni die asase sufre wo GSO na osoro so kan ho na ma yankwa daada ni mfa nante asase so asumdwe mu de oyo osefo oyo otan obesi enwumadie die osoro nyankoropon egiane ma me ha no na emomu no manenya adwensa kyera no me kan ho ne di eye ochi na osoro nyankoropon ene oye abofo pempem de use ka se je na ye ono a sebi ye ho nte no ye ho ate ama obo ade no nti medi aseda be mawo wo bebia wo apuye atoye anafo etifi ene wo na omotwa ye ho a sebi omuni adwensa kyera no omoso nya adwensa kyera wo udini nti Amen. Ismlai. Amen. Akra. Olmai. Ewiase adi ba ko ame dwon amenti ase. Osoro nyankropon se, amiye nche na nimonyam. Yonkoto ne nsore no. Ba nipa da sani, yekoto sore eye odomankoma no. Ye wia, ye nipa no, ye sebu nkotodwe esore eye nipa da sani bi. Hwe yekọ ahemfo ekudwa ato omo se omo pass ase ne yekoto sore omo omo se ohene nyankwada ohene so sore ya odomankoma de nanim onyama hye ma no anko no ne che nanim onyama no onso kwa no so kubuta onso kubutu eye enipa da sani se mame enkwada edi ntina o se basa mo na ye wan yampu Radin show any ahwefo ne atiefo nyina mo on se enkomo bi se modu ena se wadwemo ha no wadwemo mra onti abadwen baase because nyansa kasa otuhu efre nyansafo ne abadwen ba siao enti question na wabusa me no de onye badwen ba nyansafo onti asemu ya se da se onipa da seni ekoto sori nyame mo okoto a no obunkotodwe osoro nyankropon mamedada aduane ni ema matamfo nyame misre wo bible misre wo adom ne animunyam ma ado ene animunyam endom na menye kron na me kese na osoro nyankopon hyira me se nsoroma ne awia hyira me dada no wasere sampaibo wi okoduru anwumira nso a no wasere ewo ye enipa dasani enso ebi enchen se menua humi mobo na menti orede wono aduane ni na meso menya nkwa oni se nyame ye nyansafo nyankopon ye oye obi a yentenase na yenhunu no hwe na yenhunu na akwan enti onyankopon kasa wa bebuom ekire wonipa enti so onyame kasa okasa in parables abebuom age abadwemba ene ti nyame kasa ase na mame nkyire mu ha asama waka no eti se quotation a wakoti se esubonten ngoma eti edikan eyimu mienu eti fi asem ne se enyansafo kasa nyansa na ti ase mbo ena osakọ ne chapter bi wo ho onso ose chapter 4 no verse 4 no ose ne mpanifo no twa akwan no na ensu betwa akwan no na wan ne opanyini no all right papa mame nwie wa asem ne nwie wa ha se wo yo hene e wo mempeso aso me bro no so me mantemo na me pa asase me ba wanimu a misikente o se me ya ahomaso wanim me bepe bibi na ato sa ohene nso so wona wo kire nsase ano sa enti o se me disika ba wanim sa me ba no me dwetire kura me nti ahomaso kakra e de ba on se ye nto asase we de odar ma me korreto ye tu etrinsa o ye ohene nim tetene ye tu trinsa be ne ye to etu trinsa ma me nkire wade debi me ma mo etu trinsa ye ukura 10 billion kura wo de ko tu trinsa e wa asase so amamre ne amane no adia sa se haye wotena bere mo on zan kan tete ne tobo
ene yantubo bim esipo mu no waje ba otu trinsa se me kotu mitinsa e wo me bro no so hene ho a mo ba bia abrabo pese ode me ko wi ana ode me kotena enti na me ko siki permission o hene ho to hene adom aboa me me ko no de se me sika nso a o se me kotokoto company for say de all pa de akokotoko yenye na bro ben penifo chire mu se de all pa de a okotokoto yenye na bro psia enti me pa de wo hene ni mu a me ya homa so se de akurampo se me bre me ho ase mo ko me pe bibi sa wo pani anim o se me kotokoto enye no sa na wo hene ni nso so no so pe bibi a on pa wo me ho but o hene wo oba ana ne yere ana ne mpana wo ne te se o pa de wo oba ne ho a je so ye de okotokoto obu kotoje pe de just wo koto because ade na o pa wo ne yere ho no ikurabo ne bo ede Bible say yemfesi kanto eno na nipa hunu kan se nyame asem bo de yemfesi kanto nyame asem obia betimi de sika to nyame asem be oba one ne te se de okutu trinsa age asase no saa na oba nso ye de snap ensa ekosere de frifi enti se edu bre bi na se opese okọ oba no ho ba bia na japade ne kokofu da no eho na ne ngosra wo enti se wo hene no kope impartation enhira efrisa oba animu a awose wokoto enti sabre no wakoto ohene akoto nyame ani monyam so wow enti ye hwade wa ha obo ade se nani monyam ebutu nsuo so na no honhom nyina ata nsuo so ye nsu ade kromu nsuo eya ade mienu ade kromu nsuo eya ade mienu okay enfri soro a ede oba ase okay enipa da se ni bia ne se efri nsuo mu enipa bia ni nsuo be ma dweso ten se esbonten a enante saa na kugupum saa nso na nipa dasa ni yadwonso nyina mema nyina dwonso a ekugu obapu na akabu maide ayepo na yeyi nipa dasa ni afrim we kire se obo ade bibi wo eye obaase aye ensu kese e nipa dasa ni frimu ana onim se oba ye nyame wow asase we so oba oye nyame saa oba na nyeke nyame nyina ye oba enti se onya oba wame hwe obi ensu komode no oni nsu oni dem oni nsu oni frigim but na kono asore ne wura finsu komo ede no no be ode na kono akone yere ho onyan oba na ni hia mu wie no wame enti doctor be ka chiro se oni onu oba ni nya hia wie ensu kom na de no men kono mu nsu ansu oni biem anya se be create problem ama o health enti oba oye nyame e wa asase we so oba ye nyame ema oberema enti oberema bi enya oba wame oba so present ye ka bibi se suman oba present suman enti bible ni dia dance say successful man is a good wife wow without good wife o man no ntimi nwie payo because nyame present ni padua bi agina ho ma o man su ene be mo wa be ma no be o man it is a woman ye be wie pawa until we yere yes wow enu ntina be ma bia we wo hene o we minister o we president o sa ade na ewo wo ba ho no so ba no da gatam kura sa ade no oso obu nkotodwe you suppress yes you oppress you have to respect that ade no a ewo wo ba ho no enti ye kenya mekese wo wiase a eyo ba wow nyame bi ni soro nyame bi ni asase so wo kye wo ba because they will bo wiase no ye body mrane say wo ye tete twetwere nkusanku nyankopon aye biafo opetibo nso no ono ne asukito yiri pebre hey obodi no so oyo batampa ono na nufo ye tebrebe no omanufo oye batampa nufu tabraba wa hena se dia bayen mo no menam tia no nyankopon no ni hu papa sa enti se wo bere ma oti wiase na wo mu oba won kwan ye tiawa ei ya hwade wa say edi ne bemana dasu se wei oba wei oyanyame ebi mbo tutu ebi muso hyentade bi emfata ebi muso se bi ehyetade gon kosi ni na ase enso so se oda nyame su edi yeah oba bia ni nyame wa pam yes enu ntina oba na accept nyankopon wish ene ne command be mentimi enyine nyame wish ene nyame command ya no
bema wentime nyina nyame wish eni nyame command ya no enti bra bible ne bedi adanse e kire wo edi true nim yese Lucifer odane aboatia aboatia na he no fai eno ma oba ni ban ho so se oba mafom mekunu edi enti na adwama ma ho I don't know. aboatia no onne da bema ase Aboatia bema pie wo wiase bia obema da wase wo obi de na nkatia obi de onyini obi de owo type bia bema binti bema bia woni so ne ban enti nyankopon ka kire oba se bema no wadada wa mo afum wa kwan okay enti se bema ebitrues oya ade ma ne ya na opeso odo to amene mu a faade body ko achi kunu sa nyame ne ma oba command number 2 oka kire bema se oyere oye trufo pa we secretive enti se wo sa oyere oye bibi na anya oda opa atwon firi ne ho because the idea kobon said you know the idea born na benya amane say me yere sa na oye mi o be ba on the 20th I'm free or I'm free or man come ba no aha odi ni birthday ni me ho honey baby see that I want to have a party with your baby I'm say yeah jara dada me ye mitwimu anso me discan koma no o de beko hwe oba be me bia so okofo oba de otie bia respect no the oba ni be demand e free ho bia no make sure say e wo ho ade be ma no eni ho a bra fom panachew na hye ne da obenya sa ade na ma no e ma eye ekura spirit angel papa angel ohene ba yese se mojehwegu ni ho a boni fafiri de eni ho ba yenhwe oba every busumi bia no umuhwe moja de eguo Ewiase moja fin eni kwanse yekomo ho bo moja hwegu yi ena obo ade na ohwehwa firi eye enipa dasani ho ana se nkutwa aboa emfama no. Wonderful, very powerful message. Onyame di moja wo. Really? Hwe ma me ka kire o se asemwe ma menkan mura Ewiase adwenem me kasa kire Ewiase menkan san kire just enipa ba akomienu me kasa kire Ewiase se bi be ka o kasa kire badwemba me kasa kire badwemba na enyansafo ahemfo eni ntini etitiri wa ehwe ye ohene asori wo Ewiase nyina asombosom Jesus Christ of Nazareth. Pentecost sombosom, Methodist sombosom, Anglican sombosom, Deeper sombosom, asori wo Ewiase bia sombosom. Adentia Me ba be chire ma chire o. Wo ye me frɛ wo ya nana de che so one from me bo. Nana de che one from me bo. Nana mensa one from me bo. Me papa Bukari o wa ya Sofia one from me bo. Bishop o yo sofo enche bia no afro beat night Friday mitria ho ye she apostles squad 12. Yes, show my apostles. Yes, show my apostles. Wonderful. You the name mo. Na elveti aya asofo e wo ye beat 9. All right. Mekobi. Mekwa kojamo. Mo. Me catch ro say sofu pe wo Ewiase bia sombosom. Asoli pe wo Ewiase bia ye bosom sorry. Say secret of fato wo ye be ba so. Obi kura be catch them say. Difo adom on. Emfa na wo. So be na wo dem. Wonderful. Why no prophet? Why no spiritual father? For now I am the king of your generation way. Your generation way may or hene. Na men kasan ho me ho because nipa ho be bere onya time. And great. Men ho but mo nim me de omo nim who I am. E ka so bi hwan ne difo adom a ana osofo adom a. Adom ya brante ni monyamfo a me kura tu ho ache ho me dia me Ewiase. Me boy Yesu din. Me di Yesu ho adanse me ka de Yesu tumi ye e de kire nipa be nya anointing oyo. Okay. Me nipa ya we se me di nyame de me ye no o de me ye me di nsuo abro no ma ene snap ene ye me sonso nwuma oh yeah you come on jai as jai no be problem amanse di for ontimi nyo azuka be Jaisa. Amanse ye minua. Jaisa no be samanka so on the buy. Debi on say ntimi mfa bibi mma. Se me peja me nsara me ka kire you can say ye nyina papa the nation prophet. Enya nkropon a metimi dem self prophet. Who is the nation prophet? Oh,
You Beneza. Ah, na se me papa Beneza da kwa yi adom wo hwe me a woni me ni papa ya me kasa. Ye kasa obi kura sunsun mo Ghana. What means ensan kokromote hu mopo. Even Prophet 1, my papa, my father, my everything, they know me very well. Or your spiritual father? Onye me spiritual father. Or your dear? Oye me papa, me penasem. Mene my brain pen wo to me for. Wa kasa kyerem o hye me nkuman. Opambo you obi o motivate so. Enti me opambo a motivate me several times. Enti papa opambo bi da. Enya mpuni mpuda. Opambo. Oh, edubire bi no hwe me nyina. Wow. Oh yes. Oma mi sikatofu ogu me kem. Ba ma for say wo ankasa kasa ofiri obofo camp. Na obofo so no so ne papa no Ebenezer da kwa yi adom. Ana Ghana nim. Prophet 1 Ebenezer da kwa yi adom. Wo kro bi ne mu pen. Wo kro kwakubofo ya awe. Oh yes. I know Ebenezer da kwa yi adom. Enye nne enfie bebre. Minim so ye papa. Asembia meka bia se wiase tia omuntie ni yi. Papa, asasi we so there is no heaven on this earth. Onipa bia nko soro aheme. Adenti. Onyame asiesie ha maye. Yefri heaven abe wiase. Una wutwem. Ewrade kan ho asemo Jeremiah chapter 1. Oka che Jeremiah se, "Oye muja to ada na wutwem na minimum." Enya Bible ne de bobra. Ewiase nkura Bible. Ekura Bible. It is a wiase kura Bible there. Why na eba be ka kire me say yes e ko heaven biem. Ose na otwere say awo ntoto aso beba no bewu obani bi obewu agye nkwa na no ye friend Jesus Emmanuel urade one ye ne wo ho. One ye ho da Emmanuel ase kire say one ye ne wo ho da. It is say Emmanuel no aba be wu awie. Wa be ye na sade ni mission wo wie. Yesu ma wiase biem enti wo se wo de ni sunsun adue nipam. Se de okuani bi anya brade ni je na ebubo ni nkofie so. Enti nyame sunsum tie mu kane tete no ne ye frɛ ne dom ene ne anyina be ya dom. Enti Bible say Yesu ne asuafo nam ene omko akura bi epoaja ene omko to abrante bi a sunsum ye dai atini mu. Yesu busan se frɛ ne se oboni din se frɛ. O se me ne dom no. O se frɛ ne dom. Edom means adom achedie. Enti na sa abrante na ahunhum bebre titini mu. Sa ahunhum no eno na Yesu ato apiti wiase. O se kopu mu jai sa. Debi o de tupro komu na so. Ohene na aso bona. Debi ko to wa. Debi o. O de command preku. Le preku le kopu. Bible na edi adanse so de command preku. But you books wo wi asa. Chama. Emfa Bible. Oh, emfa Bible. Asa so for mu ready enyom bi sese do too much. Mama mi wiase adwenim. We sure. Wiase ye mistake. We sure. Wiase ye mistake 100%. And I say so asoli bi wo wiase bi aso mbosom. Met on say me kan asem nu no o hya ase se o kasa kire wiase. O se asumesi frɛ. Enya oboso kasa na oka. Me frɛ me boso na emomu no. Debio me nchem. Me be kyerɛ de omudi nchem sɛ ewiase ekura bosom. Ba me so me ka kyerɛ sɛ o se tete atempɔn no yemfa so ne ebedi yie. Tete atempɔn no so ehya ase fiti eye 1. Mose. Eba eye Aaron. Efri Aaron etoatoa so abɛhyi eye Solomon ebesi David so if David ekɔ Samuel so opa from be studio la tum ne busa say Nyankopɔn din wan anim oh your friend obade be so for us so for oman nim nyame a yesom no enti wo ankasa nyame ne wo hen nyame wo ho nyame ti mu enti first John be di adanse a kire say de tie mu no so say de wo wiase so you have to believe yourself say there is something inside you de wo mu na friend bosom na ye obososom a de kasa kire obia anyhow no eno na Pentecost for the atia sore eno omo do omo mra omo rules and regulations e di akire Methodist ate wo ma sore omo do omo bososom eno omo de ate wo ma sore omo mra nko say eye nyame ba ko ne asom na enka de na Pentecost mra nko Methodist mra nko Anglican mra nko Orthodox and charismatic omo mra nko nyame be na mo som no nti wo nyame be na wo ekasa me nyame a me som no ye God of nature Ghana Nyankopon your friend say oh ye friend be hu no me nya Ghana nyame ne ye moni din abonten this wo be hu me Nyankopon me din nsuo ne entina me ka to say me din nsuo abro no ma ene nsa ne ye madwuma enti se wo ya ton wani mo nyama ma nsuo ya ton wani mo nyama ama
bosom bi a wote nsuo ho a won na ekwa akogye ma wo sofo no o kasa kire nsuo nyama so ekwase no wontimi nkọ nyama ho nkosiki permission ni waware ma ho etisade a enka ntete no ne ka esi asore da wo ekuro emfinfi ana ekuro nanim ene ekame ese mo asorefo ni nyina no musi asore dan na ewo nsuo no ho ene asore bia yesi biara ewo nsuo onim de ntia yesi asore dan wo se ko nsuo ho ede ntia wo mu nyini honhum na ye de honhum tete wo mu na wo mu nim sunsum anamotuo ni sunsun nwuma ye oso wo ti asore wo nsuo ho because nya metumi etinsuo mu na nsuo mu bia da ma ho ade ti yankoji mfiri ma ho oba nsuo no se bema wo ye sofo na ware a wakọ covenant ma ye covenant ma kwa pam ye frɛ bibi se menim kasa no se me kasa tia mo fa nche me se ye frɛ bibi ungodly soul tie o se what bibi ungodly soul tie se oba ma no oba hia ma ya warefo no munya warefo kra mo twempra mo spirit akova ma ye baako okay enti sa wo ba no su ani nsuo na woni mu no tie ni kasa ni o su ani nsuo no a ewo oba ni mu no se okoni nkotodwa ni mu a o so de se su ani nsuo no eye odi mama ni kunu wow etisia obi adumi ni kunu wona abusuam aso na abusuam wo yekọ abusuam bretu abusuam se ye ma asumasi obrempa obrenten na bra bonsi ya oba ni di su ani ni su man na tini mu no ani ni nsuo no no de abegina ni kunu achi oto na agwaragwa emfa obo ni tukwa emfa de odbe fa bia on angle etina mo asofo no modi mo wura hye mo yiri mu eprezi o mu nanse no ena wo hwe me to na obo ba ne to mo hwe ne to mo hwe no ofe oba no eni mo popet no mo kyerehwe mo yire dodo but se wo anya wo ba ate asefo a woni mbegu ase adenti etina asofo bibiri ware jai ye wo ba otimi keep secret hard secret deep secret we are spiritualists now you didn't keep secret here now you ya aboa we are spiritualists now ntimi no you didn't share secret here wo so we aboa unye ye always be asema ya beton ntimi nkonkodu papa life is war abrabo ye challenge meba wadaruma infese na odi edi eyesunsun nyuma wo asofo dimu oh Ghana de mekani say ya ebe ya atwede bone ma Mr. T sunsum nyuma 80s yes Mr. T sunsum nyuma 80s because asori ana meko sunsum sorry oh I see yes enti Mr. T sunsum nyuma bra na misua enti sunsum sem penifo se Canada onim ena sunsum sem na ite se aduaba bi a yato ne din se besepane konia haba empanimfo se yetase ne benim difo dabi amemua ye wo se eye konia haban ene besepa yetase de no onim osi wo no benim difo dabi de no ogina ho dabi wo se yetase de no ogina ho mo one hu de de enti eno nti kasa ne no ana wo ka sisi no eye de wonim difo but bi kan nyansafo bade de ogina ho no nenim mo nenim se besepa ha ba ni etifa de ogina ho no ye ogina ho ma na twi kasa no ewie no nim difo ha eti sunsum sem ye ne de onim eti mayi sunsum nyuma che meti sunsum achi ache osofo bie ni Ghana poye oso onim sunsum nyuma onim cheme ebia levels no wo ena pie no pie na nipa ne nim no be ye kase ye deep spiritual works brother minim sofo Ghana ha wadaruma ema bra dwumadi be na wo sunsun nwumam ema bra ye dwuma bebrebua bema sa se me yere ebu ne nsa emremu no sunsun mremu no eni kwan se menene da be me yere beda na kire se akodie bi frepoye ba me so o se me yere bra na wabuo no me di me hu ko hyem na fore me aye chiwade ama akodie na ehwehwe me no enti esaye bambo yes how obabu ne nsa eye the protection bia ni wiase e chen no na onim de esai no wo abrabom dabi ema osi kasem sesa ema wonim kro no se no adu be se 90 degrees Celsius eto ba bia 49 degrees Celsius oh I see that spiritual way no de ete no enti obabu ne nsa
se obi hwehwe ye de wakoma akonodi ayanta apepe supan aboabo kobiri aprapo asuopo so hodo atwa santema ho ahia na se wakoto sa afro ni mu a ensuo ni duru nchen a enachi wade obetwam me da say the angel adumekumio hey asofo nsmo buye kwase ache o oh yeah o say monto abodo ne de engu ensu no na manya mo de mfaso so wa abodo na ye ntungu nsuo na mo say kaseti nsuo na abodo na nsuo be ne eto agum e che say to usika no egu correction box ni na dachi we nya ho akatua wo heaven Bible si nyame nhira ntibo kuru bia so nti nyame nhira tiwa wo mu ese no wana muso dada enkura be mu olo to obodo no gu nsuo ni da cho nsa beka from the one I'm starting sunsu nyuma men kan kire nipa kura se heaven obekobi mate wo de nyabotre na me nkoto ade amra na me ko ye the great bazooka papa me do enche bia no obeye ordination and elevation e we ye afrobeat 9 ebeba so ye 26 Saturday we ya 9 o'clock sharp na ya shase asofo akukudam na o show mo reverence no ne ye bishops na o show mo ordination no mesrawo obi biara wo hwe no o say o ka kero say enye no nkwa na wo ye o ono o ye difo ewe emremu on odoma kuma dun no ewo eye obofudwuma mu na waka kyerem se ono so na eye the faculty of eye lectures for no me kyerem se o spirituality clan bi o Ewiase no eye kuo bambo so o she kuno de echi a eye bambo eye kuo so o she Kristo ensu mu a eye kuo saa na o se me kan kyerem se ordination o ye ma asofo a sebi mo ye mo adwen se mo beba enti mu a mo ye ready mo pese mo frɛ no na mo pese mo ye asofodwuma no oso mo frɛ no na sebi se Nyankopɔn twusu se obeye nyame adwuma o frɛ na obeta wo chi wo mpaebo mu na wo so wo ha wo no wo amane bi osunsum nwuma bi bia no o frɛ na obebo eti frɛ no 0244 726387 0244 72 837 0244 726387 great bishop no o say o to nsa fro bibia wo ya flo bit 9 obenso a obedomo na wo pe bibia mo wada enche bia on the 26 Saturday we are na ordination no e wo ye bit 9 Elijah Douglas Bazooka Fire or the chief of congregator no aha na me kwa ye ejeso no aha and papa kan wo say Ewiase no e na wo kwa jumedi bi oye bia no yo foko o ya so nani a oso wo hu kwan fa so a obedi waso na sem no oye bretuni a amane na amamre no oso ofa eho na ye na mensa so men kan choro se ono oso isi mutia ne mpanifo no ahaban e kasa wote oso wo ye jeso abena ase bibiara e haw amane bia wo fam biara no oso ka choro se bra e jeso ati ewa abenase friend 0245 650 703 0249 650 703 so me kan choro say spiritual marriage and how you go the juma bi na sabi wo how bi amane bi spiritual marriage and as sabi ye to a aha bra no so me kan choro say aha e ma no mo amu ye slay queen no mo asabi no emema bum kwase na mum no ho fe na emema ye mo wadre wagadon no aha o ye bizbi o to wase na eye den biara bema bia odo ni bia no obeka fe no o kan fe wi a o se bema ba kope edu ni bis ni to na we wadwe se o de fe mema bi ba emfa ebete afa so bema ba kope de bedo bema ba kope emano me ka kire mo enye se bi odu ko bobra bi a se bi uhu be me bi na okofa no sikani no okofa no da bi be me ba kope sikani ba kope na opena odu to bisi na odu to wa okọ ne nchen odu nsa pren ka kra bi papa bi pa cho me ba pese me di komanu ano no wa wie afa bibia afa eno anzo odu kompem ohu bisi na ne dem sew eno ano no ai sa mama no aha akuru no onuhwe yakuba eno asa aka say kabo eno anu nti o say me kan just friend 0249 650 703 0249 650 703 also wa brazi na obutu odi njuma o ha obi a kire wa dwensu a friend na obejo so na me kwa ye na da chi onu no asankare de she prekope aha o so ndie odima wa no odima wa ebosum
odima ono odima wo ye yedie mu wo se enyame bi no wo chen bosom nyame biara eni wo chen bosom na me de me challenge no me se wo bo ade ho na emum no ye wo obo ade emmomu ehonhomo ho eno na sabi okuta de a me genidi efiri se wo se mu so hwe ondi wahunu nsohwe no de sama bi aba wo se bambo samra ne bi wo se be pue dada je Bible samra no abepue ebi wa asei ebi e wa asei oso ofre na oba eye KUMAWOOD TV oso ohwe famous e wo ye 6061 famous eye me executive chief producer no ohwe famous obenya eye Bible samra ne bi na emom no open do so podia Bible samra no yedi samra no open na dachi onu a so wa ye bibia kama ene asesene mu aye dene uto anto what I say okoyenko ene woni mu aye say adokona ye de ense miemia no obi ehu animu aye tantantan bema mfro oba bema so se oba pe a na ope wadidi watem wo se wo se so ne eye ono o se bo modi an so be frɛ no 0246 014029 0246 014029 o se o how biara aje yare ba ko pe ene onim eno ne kwadefo se obefa fun afren se na ipacho na ye bo jetere ye bo hu de euro eye KUMAWOOD TV so SBT TV so no mato nkan pese me ba dabe na memra o se sa anwoma no uchino na so ye eno ntimi nsasa yare ye no lemom no so woni abere pa dia frɛ no o how biara se bosom te ase ya na twere yampo ne bo bosom na odoma kuma so bo ade nyina na so nani e wo ne kuma mu a frɛ no 0246014029 obejo so na onso ahwew no wade wafire yo how na mani hunum nyina na ene de eye difo ana angel adom na manyena na wase ya ene twetwe nkomo efa hintasem a ewo osum ene eye sunsum wiase ene asetena mu abrabo ya eboyi de bia mitaka kire wo se asetena ya eboyi so wonni mu a akwese mathematics no so 1 for 1 ama 2 no wante eye 0 mfiri mu a unse ye 2 se 1 for 1 and plus 1 no wante minus 0 mfiri mu a unse ye 2 because asetena eti wo mu eye adwenyansa honhom semu ene de bo eye asetena mu abrabo yi mu because ya no sam bi etini yeka ni yeka setia eye how bi na bade bibi famous o se menya ode aha famous mo adwuma no aye no so Bible samra no na famous ya to so no na che eto ni safra so o so aye Bible sam kama favor protection and dey ato so no ube hu famous o wa ase ya ebo bia o bia no o de be kire wa kura no kama we within 7 days kama o dware bia bo so unwe 50 usunsu agina ye Bambo ye Ewiase no de make kire no so pese o di ye pa ba ko ye Bambo so amon ban ya ukutesika se den ukutani munyam se den to kurube da ho enti bo modi aso obo ban no man famous no obo modi ada to screen so mama the number there 0246 014021 0246 014029 na da chenu ni wo se haban kasa wote bosom kasa wote sunsum so no awodarim wa bense jano bomodi aso obehu no e wa sakara 47 ho no butu edi juma Bible samra na ready obehu famous anaso pendo so podia no man no screen so fa ne busan se Bible samra no korokoton bi wate na nya odwetire anso o ton bia na odware bi se de betimi ato ama sa na tie aha enjo adom wa ha aha sunsum di for no enjo be mana ba ne wo mo adwirimi o Ewiase kura obi o sound especially asantemama yeti kura obi o asantemai ye onyame kese wo ya asantemam abeye mu no yensan fa ne nyewe enjo minu timi wie ne o ensem bi buru ma adwene mente ase so chama mesisi Ewiase pese estensem a me Ewiase atensem aya so vidi mu on ohene asaso we me shede chini ena mashada ye mekra bisa ena ma ya asase a metesunso abisa enti minima poye minima toye anafo ne atifi bencha ye minim o se me busa na me hunu na me hwe na so bue na o kan ye ntasem kire me na me busa wo se wo ye odifo no me busa se ntasem na wo eye asetenemu ene sen ntasem a wo asetenemu no o kama ni twadi a Ewiase ase enti nyankopon a obo Ewiase ene ne doba Jesus Christ omo mfa hintasem nto abonten
Okay. And you can Revelation 22:12 no abe quote wa kire say many alpha and omega ashase ne wie nyankopon manim eni machi obi ne ho de obo wo no ono nkwa ne betimi ama wo nipadua na kwa wieye enti owuo ne yare ne ho ma nipa ene saade a min se bre no yanko fa frefon kakra no mo so adwen kire no omo fa mra ye wi a ye se bebe fi ye bedi nkumo bi na anse ne be ko no odo bo fo ye dwuma obi home bi agusa me ne obofo asem because woni bia se obi a me hu obofo asori dem oda yeah aya na menti ase nti na no me kan o TikTok say se bi chama me no we hia brabo me no wo ko ye ba enti se china bi no me man obi mu a eni kwan so bi gina bont a wo ya asomesi hu nipa na o ya asomesi hu nipa na obi wo no ma asomesi hu nipa na opeso wo tifiri no ompe na asem be opeso o ti bibi firi ho na to ase entwa ho no mo na me buza se odoma nkoma dom no yenton tumi yeton wa sori dem yenton tumi edi enti na ye na asorefo no na so ye difo no omo sori a omo si we eye kusi emoja we ye gidifo emoja we ye tofe odoma nkoma na dia ma odoma nkoma so oye ohom okasafa mu a menyini se ode ade beto enso motonton nyomo wa sori dem unse say gwefo hwe me a omo onyame bi ana omo sign bi omo direction bi a omo taye eye mienu agwaragwa ne tukwe unse wo ho sa but before abetimi ato obi agwaragwa no age se odi sika koye ho amamre okay enti asofo ni mistake omo aye amanyame adu omo ya one say oh me awurade a che metumi me de aye nkun me de esamena samena no so o jimi nyankopon ode me ye adwuma ni dia bra ba jibi be wo ba no be boso afode I see na wajibi enti be nyame samena enye nyame samena enti me mfa nto nyame so debi aha me na yama minimdie ni nyansa okay na ade na me ye no hu se makopɛ sempoa ne nkapere na me de akoye enti me mfa ma okwa ko me de ma okwa oboka yes samena no kotoy me kotoy ahaban ne nyawodia enye me dia 2 usa koya mo machine mu ahaban kura wo kotia ye wo kasa ye ka oh ene ye ebre ne don a ye de sere bibi fra ha ye nte ahaban obi si minim ahaban oboa obi anim ahaban kosi asase we su 3 enye possible eni o na kwambe mu nya ahaban ne ahaban ye kosere no why na ka kire mo me say me ana make to say unso obusa me sunsum nyuma kwan be my adwuma ni from 80s because me 80 born okay me 1980 to check here hwe ba bia meko enti from 7 8 9 years na me free me 80s nim ama sha say sunsum nyuma because na me ko sunsum sorry all right enti say me ya kire me say ahaban ye kosere aduane free ne ho enti mahunu say asomesi wo hepatitis B asomesi wo HIV asomesi wo glaucoma be minim sa haban we a confirmatico ye de ne ye ani aduro enti me wo kasa me ko ka kire no me kosere bibi won ho kwa me kon me wo na pedie de wo pe enam de koma no na otumie wo mu e ma ne pie fra asase mu no wadi machi me de koye aduma ni wi a me de animonyam so akoma no eti Kristo Yesu na Jesus Christ oba besre bibi wo wiase we mu ye dai e ma adasa eti Bible say na no nyame be frɛ die ni ho ma ne ye dai e die na ni ho na egwade frɛ ma ne bae because nyame ba wiase na ade bo wura ye bibi awie ohene e wiase we yo onipa bia wo wiase bia o present bibi be wonim aso mboku yo ma me fa ma frɛ 0205 500215 and 0244840108 Ewiase Nna Ho Kwa na so a wo hwe ye enjo adom ene no ba no so enche bia no ye de beto ho na wo so ade ebro wa hwe ne ho kire ho nti ase bia no so no wo so wa frɛ no obetim so abadwumadie nso 0205500215 o kire se Ewiase na ti wo no enye kwa wo odoma nkomo wa ade bia wa hyehye e wo ne mremu boso mo na mane ne na mamre Christ oban so wo na mamre na mane ne mu no etwase ni nyina bam eye obo ade ni din mu wo so wadwen kire wo se edi ekura mponti na ene adasama aso adifu yi you eno yin tase ka kire wo so wadwen kire wo se edi enti kura na nipa da se ne uti wada da se ni a ye akwankire kura gina wo made yen
na de ntini mu Kristo di na nje yen se Kristo tumi wo mu a e de ntini ye wi a ye tete ahaban hye isem se yenko ni nko dware ahaban we asem wo kire agini pa adwen so a bi busa ama eye madwebafo no se mo mra so hello hello yes sir pacho di ni baby okasa free pacho wo so kire wa adwen wada ma ne yenko but from the generator me the free signal do ma say okay pacho or I say now what is our problem pa our system is saying oh want to hello yeah what problem power system anything because so me juma na so me sika sem no me juma so me sika sem from the dia me juma so me ho me sika sem so yi wadarma mate no oye die ni oye aso na ni oye bretu ni ofra busuan be mu hello hello me se oye die ni oye bretu ni oye aso na ni busuan be na obo me fa so me no me asa me banani o me free bana na oye banani o ni abusuan ofra busuan banafo de ni aginaye ayo banafo ye aginaye nti bana omo ne from nature people ko omo de ni ensuo aboatia ene nkonwa ne ade banafo de no mate te banafo nton ne different chain account no ye be ba ho ye bobo ba 0205 500215 0205 500215 oso bitima ba dwedie so na wo so wa kire wa eye de nsema d4 eka hello yes sir but udini baby okasa free hello papa wo so udini baby okasa free entie ho me kasa bo tuni kofodia papa itio hello papa itio enkasa ho enye se meba kofodia bebo aha ba kofodia bebo me mo bebo me sai ebise utie na udi me de mra na ye aduma me esuja boy papa so esuja ni ye di mra so utie o twa hwehwem na kasa wo ahwehwem a o so ye de na ye wo da me say da no Friday Friday eje nyame say e ba so na ne number o de ba na ye wrong mate hello ofre me a mepen eje nyame che number ma ne ma ba be de eye fita na aba eje nyame che ama efiere obeba enti ene de no ene efiere da be Friday me patwan because me friend no kusu efiere obeba papa me se me nana no oya mebo me ke ene de ene aduane ye di efiere aduane ye di awi mo pacho udini baby okasa free hello papa meet you good evening ada bom say me ho odin ese twire konkron no wo so we yo adunia ana adom so tia si adom so tia entimane nko yo it's a maybe some there. Maybe you are okay. You about because you need to I think more and that is Mate, obete unka why? Mate, obetumi so afa number no screen so. Famous not prepare the number on the two screens. So say there ahwefo no so be fa number 0205 hello. Hello my dear. Kasa na wako ampachi miti you. Abraja. Na obai man kasa. Obai ma wako a miti wadaruma. Oh, kasa na wakua majeso. Hello.
Is it on course of all the 100 Cuban? On course of doing the same. What is a free now doing the same? So, a man will be watching, pay a year baby, a for watching. Now, say be a do ye watching. But me no ba betu TV ni so e no no afa na me so mi no wadi nkomo kakra wate entra okwa wate ase na mframa mo anhwete me da ase abena sa adwa abena yo free me sunsum kasa kirem se me mani bia o mani bia wow sa na me spirit ka kirem oh okay o ye me ba I'm from the last caller. Hello, last caller. Udini baby okasa free. Papa say Ukasa aka from Emmanuel. Emmanuel, oh, une ye oho. Wadaro ma akwa. Ma bra ma so ase. Miti o. Because adena we spiritual word to be a direction there for Adam. O kwa ye spiritual direction be emfa. Ena ye wia for papa yi number no. Ne ni ekita ho. Ebi nso ana obo ade yi na ma. Why? Medasi pa medasi the last caller adom yemra fie all right kan se bebrebe o mo se ebi se onkomode o mo de yes ebi se omunya asofo ndi oni asofo benifo bebre anante yeah say the no bo eye the nation prophet papa baby obi ano wakwa ahobrase mu mechia ho papa una osusu una mai baby a se bi yekasa ebemu aha the nation prophet Ebenezer adakwa yadom papa akwa mechia obebrebe sonko kwan so enye se ebe enye niamo ho papa ye nkura ye kasa na ya no fuma na ode ache ye ho ne teye ene ya betena so a yesu ebi why ma menka se a point of correction samo ye ho nteye sa kasa ne ye ka kire wiase edu brebi a nipa ni kwan se odum omugya wo nipa anim okay I respect me bu nipa be me nsuro nipa all right unim de wo me mo no emu odu chen ebia me papa opambo de o say yemfa nidi emma ejanom entina me se me ho teme ne mo nyem ho nteme nkire se bi me ntimi ensore nkasa de ha me ne mo no se me boni di na obi anko kiremu ye on se eye efijase hene so dwabe hene ana eye asanteman hene ne yere emu mienu ana eye ohene pombi eba suwa hu ohene pomba no so frasa ayerfo ye de embreme omu no pe ana obaba akudi kan ka kire say ka kire nse yese omra se samansa ankwa de birebire de emma na nkire se onu ntimi ye de enyina no nka ne mu nka hwana ne modu nka na kasanta hene ena ne modu mbo ba se mansa ankwa ne yiri biebire onko ne se dwabe ne eyire de enko aka se nka yasi ya ne siye lesa akom ne nkire mu etime kire se sebi enye se ye huta ye die se ene odoma nkon so yiye se odare ye moja ma enipa hu die de ye no banye se die ye bu manim tia ne kro ne ye tie se enwoma bi wa abuye kwase ache asofo ada de nipa ache o bible no okasa about nature nature ne kro bias nyo osofo etu so waso ye wodi na ye adwuma osofo memiti wei oba me nchen na ka chen se mi mpagya no nten wo yere fanya akwankyera mentimi nye emu ohama me ena onyankopon according to bible ewurade ka kire Mose se onya nwosranko elon busuem elon fie ene emfa nwosranko but apart from elon wa yese ewurade ka kire Mose so emfa nwosranka no apart from elon obi osofo obi ede oyera aka ne bia wo yanda case onye ye biem na brabo be woye kwakwahwe apa nyame anim oyo osofo bi ode oye bompa bi anim so yanda case
also ohene ultimate ni me wo sra adom ni tumi atu mo na bro oil so eti se me pese wo ba me ncha be peye di anya afi na me kopo oil na me hira so je ma bre wo honhom ase ma ka wo kra hye unye yi ma dome wo na mom se me pese me bie kwan ma wa e wo ba bi o se me di ko gina bi ko ofre busua bim abusua ne okon abusua na ofri mu no o pe ba bi du ti ahye abusua ne wa gina ye dada abusua no wa hye nso de dada enti se abusua no tumi ewo mu ye mienu boafo ene oseye enti boafo ne boafie ni mu maba ne mbrante oseye ne se wompene enti oseye ne se wompene so pe ba bi du ti ahye enti na nyankopon ye nsuo ma ye enti o so dwan to nsuo apepe akono di ayanta supan aboabu kobiri suye wa santemem ye wa amane ni amamre o so koye ma wo mu oye na fe sunsun na begina wati se botantim enti so obi di wakoja bosom ketekete mampole bi se wo mre wase wo beni kotognum na vlongwa oya akora ewo kurom ha sunsun bie ntimi ntwansuo mfre po ye mese obi okurom abra wo de ho akɔhye nsuo nsa ba obetimi de ho akɔhye osofo wo so wa bene wo gye ne ho sekere me na akure mu obemu akwankyere be na akwankyere bosoma na ase nsuo bi betimi anya waku edi enti no betimi tena Pentecost asore dem na yedi nyama aku no nyama wo tumi chen Pentecost asore akono dia beneche Methodist apepe wa beneche Anglican be o man ne penokore edi se obi di oha be na ba wani mu a otumi esa ohine ye adwuma na ekura no bo ni nim nyansa o ye charger bi ba na friend universal charger what is asemeda universal charger and they charge battery yeah they charge battery bia enti me ye universal person yare bia ye nto yare okay yare a ya mfa ngo yare a obefa na sase so obi akwa akoto adu e wo kotonum lavrongo police ni obi si twa obehunu ye yiwa taade bra besi bra menim fa ho brase bra mfa odu adwuma mamenim ko de me kura no emu odu chen buku ni pen yɛhwɛ ade wa ha obi wo so oya so nani watena so nani abusua mu enso abrabo ne nkoyie enso musibu sore ya musibu bobro sunsun wiase no eya abusua na okomu ene o makodi nkomo aka intasem bible so obi ntimi nko ohode mfofie nkofa na sede yesu akekere no ansa asona ewa abusua asona wo aginaye ewa apede be wo a wo si asona abusua ne mo amamre be na wo busua abusua na me ayama apede ya etuka Job 12:12 bible say ti asem ni yo e wo se obi a wo hwe me pani wo ofio de ani die koma no Job 12:12 say empani ena nimde ni nyansa wo pani no wo ofie no bu ni so e bayifo pani no wo ofie no se ne ho bon because ya bayo abrante wesi so wonya sika to aduhwam perfume wutimi koba pani na abrabo ji ne totwene no ne nim abusua ne mu nsem san kofo ne ko mo nche bisa nya asofo me oba me nsem abisa me ko bisa bo busua e wo se me bisa kuro a wo firi so ensu ede kronim ye funu a wo firi mu baaye eno na me de ye bisa udin hiame udin de se me ko bisa wi a ye funu na do ba wi ase na me ko ye bisa ye funu ni udin ba brem na ma bo odin a cho se wo ye fere wa so mesi ohene ma Yesu aboabo kese kumasi aboabo kese aboabo kese ahojo da ba ru go and ask aboabo kese o telephone number now 0244 99 300 08 0244 99 3008 papa bi bai wose waya kwankire owiase nyina emfa wone kra so omusa abusua na pede obi a wo bobra niama nkoye ma no e wo fie ne abusuamo ya hantan oya homaso oye den unyiyi because one more so fu bi awia wa adwene se wo fiefo ya bayifo hwe eya ba abusua ka ewutu o kan Joshua chapter 1 Bible say what they catch the number Joshua say asase na obepie so me say asase na be hye wonsa sa na abrabo yaye me bo so bo me free heaven na ba me say me call heaven me maami a utwam ye first heaven asase we ye second heaven third heaven na ya samado paradise and apostle Paul cast ma call first heaven second heaven but third heaven bentimi ehunu masetena wow na asama 1 minute efutuo ene emfa ana nipa behwewa ana yaresa ana nipa nhwemfiri wo 1 minute pe wonderful say obi peso obi hia me odi hunufo adom na ne hawo na manie obehwe manimu a me onimu adibiase okay new adibiase
zongo obedu ni odi biase zongo a number na go screen ani no and ofa onyo yeraba all right oba be share me 101 pepepe ena ye won kofo bu abrabo mu a ye from o interview akiri omo the information now me life always be mabo me ho dua de na me na enti se enkofo na ye ne nkofo bi agya adwuma ya ye adwuma ekoso na mo ye vampires na mo twen ho moja no mo nye very careful and I know be said that some our baby so me oba so me hwe osofo na mi wo wiase na ye wo wiase ne ni wiase ne amapa be be Kristo ya fa Kristo se kra je nkwa be sunsunnwuma ye ne di e wasase so e wo se ye sunsunnwuma e bo wo bia obre ni wadi biase na oba me di nsuo ne ye adwuma oba me kire o mama mre utimi di mama mre so a yade problem or how amane e be yira Everybody intends to ye, so I did Brakabosane or Sofwadom, and have physical and spiritual encounter. God bless you. Shalom. Bye bye. But I say a year enjoy our dominant tenant can number 0244993008 0244993008 Mediani Kofios Bont bit my from school to Ipebre and I maintain Echna from 7 to 8 if say shame Ewiase Makatrom so we be near Kaun say Frusun nearby aha and it be see Michia a famous my chief executive producer it does say Oshemi but there's so much bread na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV but you made a barrel opportunity Ewiase Nna Ho Kwa ebusua so you say Ewiase Nna Ho Kwa dia make Kaun say Ewiase your boss run asase